नमस्कार, मोर नाम मिस्टर इजाज। मोर ভিডিঅ'টো আপোনালোক চাইছে, মই দেখিছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ফলো কৰি দিব। তুমি যে ডান্স কৰি আছা, তুমি ডান্স ক্লাছ কৰা নে? কৰি আছোঁ। ক'ত কৰি আছা ডান্স ক্লাছ? নগাঁও। নগাঁৱত কৰি আছা। তুমি তোমাৰ যেটো ইণ্ডিয়ান আইডল বা ডান্স ইণ্ডিয়া ডান্সত যাবানে তুমি? যাম। তুমি কেতিয়া যাবা এটো? অডিশ্যনত তুমি যাবানে? অডিশ্যন হয়। আৰু তুমি যে অসমীয়া ডান্স কৰা, ডান্স কৰিছিলা, এটো কোনটো গানত ডান্স কৰিছিলা? নোৰা ভাটিয়ে গান যেটা কুচু কুচু, সেই গানটো মই অলপ গাই শুনাবানে আমাৰ দৰ্শকক? इश्किल में है जीना, तुमने दिल ये छीना, हो गए पागल देखो प्यार में हसीना। इश्किल में है जीना, तुमने दिल ये छीना, हो गए पागल देखो प्यार में हसीना। दर्द दिल की रात तू, धड़कनों की मन्नत तू, उसमें क्या करिया हूँगा है और मेरा सा है तू। कुसु 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 तेरा सुकू 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 नहीं मेरा, कुसु 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 तेरा सुकू सुकू नहीं मेरा। তুমি কি অসমীয়া গানত ডান্স কৰিব পাৰানে? আৰু বিহু ডান্স কৰিব পাৰানে? পাৰো। আৰু তুমি আমাৰ এই বৰ্তমান যে এটা ফাংচন হ'ব, এই ফাংচনত তুমি ডান্স কৰিবানে? কৰিম। আৰু ভিডিঅ' যে ভাইৰেল হৈছে ফেচবুকত, সেইটো কিমান মিলিয়ন হৈছে? 2.5 লাখ সমান হৈছে। এই কোনটো আছামিজ গানত ডান্স কৰিবা? সেইটো গানটো অলপ গাই দিয়াচোন। सिरिक सिरिक गान मेका मालाई बृन्द्र माया जिहिन्छाई दिलाई दिली आखियो आलाई दुखर मिदुवाई, दिलाई दिली आखियो आलाई दुखर मिदुवाई। আৰু তুমি ভোজপুৰী গানতো শুনিছো ডান্স কৰা, কোনটো ভোজপুৰী গানত তুমি ডান্স কৰি ভাল পোৱা? तेरी आँखें कायो काजल, तेरी आँखें कायो काजल, मन करस कोई घायल, तेरी आँखें कायो काजल, मन करस कोई घायल। पल 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 याद करी तर पावसे। তাৰপাছত और पावन गच का दमर पैरों में टच्ची चलूंगी। বাদনে और दिलबर दिलबर और साकी साकी নুরাভাতি का डांस। মানিকের মাকে হিতে গান জানা? জানো। এই মানিকের মাকে হিতে গানটো অলপ গাই দিয়াচোন। हाय जो तेरी यादें रुक रुक चले सांस मेरी है मेरी, हाँ मुझे प्यार है तुमसे, हाँ कुछ नहीं तो मेरा जहाँ, मनहारी तन्हारी सुकुमारी प्रियतमा, हिदलग मदवतना तुर पे मैं कपतलिना, तू है नारी मनहारी सुकुमारी प्रियतमा। মানিকে মাগা হিতে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, ফ'ল' কৰিব। মোৰ মনত আপোনালোকক মোৰ ঠাই দিম। থেংক ইউ। আপোনালোকক বহুত ভাল পাম। আই লাভ ইউ।